Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul munfiki utawi kiku bab nerangaken kang aweh nafaqah wal mumsiki lan wong kang ngeker saking aweh nafaqah. Bab ini menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang bersedekah dan orang yang kikir atau bakhil. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah, anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Ma min yaumin ora ono utawi wong kang ma min yaumin ora ono saking dina yusbihu kang manjing isu di pagi hari sapa al ibadu pira-pira kaula manjing isu fihi ing dalem yaum iku illa malakani angin utawi malaikat loro iku yanzilani podo tumurun sapa si malakani. Ma min yaumin ora ono utawi saking dina yusbihu kang manjing subuh kang manjing isu-isu sapa al ibadu pira-pira kawula fihi ing dalem manjing isu fiing dalem yaum illa iku illa malakani angin utawi malaikat loro iku illa wa malakani angin utawi malaikat loro iku yanzilani temurun sapa sikarone malaikat fayaqulu mongko dawuh sapa malakani fayaqulu mongko dawuh sapa ahaduhuma salah sijine malakani rupane dawe salah sijine malaikat niku Allahumma do Gusti akti kula aturi aweh panjenengan munfiqon ing wong kang nafaqah. Ayani akti munfiqon malahu fi taatik. Wong sing ngetokno donya niku wau wong sing nafahkano sebagian daripada harta dengan catatan fi taatika ing dalam perkara sing taat. Lek dinafakahno tapi diinfakno dinafakohno tapi fi maksiatik ing dalem maksiat ing panjenengan yo ndak oleh dungane malaikat niki. Allahumma do Gusti Allah ati kula aturi aweh panjenengan munfikon ing wong kang aweh nafakah utawa infak aweh khalafan ing ganti khalafan ing ganti wa yaqulu lan dawuh sapa al-akharu malaikat kang weneh malaikat sing nomor loro ya ndonga pisan nang Gusti Allah Allahumma do Gusti Allah akti mugi paringi mugi kula aturi maringi tuan atau panjenengan kula aturi maringi panjenengan tuan mumsikan ing wong kang ngeker nafaqah maringi talafan ing kerusakan. Akti kula aturi maringi tuan mumsikan ing wong kang ngeker nafaqah wong sing gak gelem ngetokno sedekah niku talafan maringono talafan ing kerusakan. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ma min yaumin yusbihul ibadu tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dan mendoakan seorang hamba tersebut. Ada dua malaikat setiap hari di setiap pagi daripada seorang hamba nika kaula ban panjenengan nika bada dua malaikat selain raqib atid saya tugas dening Gusti Allah di setiap pagi ban kulaku dua malaikat nika tugas dening Allah Subhanahu wa taala sesitung atu aki bagus sesitung atu aki coba
Mak bisa tuh aki coba. Lah baca tugas di pangeran. Bade malaikat tokang abri nikmat, bade malaikat ya tokang adab. Cuma malaikat mak ngadab, jaranglah tugas dari Gusti Allah. Maka tak ada alasan untuk tak ngelakonin panapa saya perintah tining Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saya pertama saya petoron tining Allah Subhanahu wa taala dari langit ni kah? Atua. Ning setiap pagi na. Atu kang kuy sera, kang kuy orang seneng kulaku bersedekah. Mangkana ban kulaku dianjurkan untuk bersedekah. Cek dan tek laku du malam, cek dan tek mau nadi PC, cek dan tek mau laba mampu, semampu na. Mon bisa di setiap pagi bersedekah. Rajana leme ibu rajana semampu sampian sepereng du pereng bagi ka orang. Sepokok saya penting napa kele sedekah kele napa nyamana dalam ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka mun bada orang mak keluar sebagian daripada harta sekuni kang kui bersedekah ning pagi hari ini kah? Maka malaikat atu aki are satu hari ya bene beli. Satu aki ini bene kiai, bene wali, bene orang yang soleh. Sera malaikat. Malaikat saya tak pernah salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah maksiat ke Gusti Allah dan selalu patuh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadi mun tuana malaikat. Jareng malaikat si atuh. Kira-kira. Ha? Bene si atuh bene ulama, bene kiai, bene orang saleh, tapi malaikat saya tak pernah rasana dosa ke Gusti Allah. Tua khusus kang kuwi orang yang berinfak di pagi hari. Apa tu bunda malaikat minta nada ke Gusti Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah paringin genteh orang sak sedekah menikah. Ya Allah beri genteh selebih mapan, beri genteh selebih banyak, si halal, si barokah. Ya lanceng artinya mula malaikat si atua kok. Ha? Mula malaikat si atua. Mak bisa tua ngak nikah dengan doa sehingga nikah karena Allah Ta'ala pun ada janji. Allah Ta'ala abri bisyarah kabar gembira da orang se ahli bersedekah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum, dan apa yang telah engkau infakkan min syai'in daripada sesuatu yang sedikit, benar sesuatu sebanyak, sesuatu sekene, sesekone, fahuwa dialah Allah yukhlifuh, sepasti bakal mengganti daripada apa siapa keluar sesekone daripada dunya. Dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala dabu, anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Anfik, bersedekahlah kamu ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, unfiqa alaik, maka engkau akan diberikan nafkah oleh Allah. Orang yang sedekah ni kau oleh dua malaikat, oleh bisyarah dari Gusti Allah. Artinya tak mungkin Allah Ta'ala ni tak ngentek nah. Kamu juga kok tambah batalkah? Ning sampean mana wah korang. Ya menurut kalkulator ya korang, Pak. Mun sampean niku kalkulator, 100 sik reseket, ya reseket. Allah Ta'ala ni ngenteh kadang tak rowes se. Sampean apa sehat bi Gusti Allah. Keluargana apa sehat, anaknya apa sehat kapi, matur pada sehat kapi. Atau ya parengin rezeki selain binena solihah. Ayo dunyana soki keng binena selingkuh. Tak pedeng negara. Hah? Selingkuh setahun. Nang perumahan.
Surat nih kan ngakuin selake asli. Mara teh patek nabi lagi, le bener je lah. Lagi bina le patek kapi le bener je. Aja mon mate salah aja ni kita ya boleh je. Dan kadang Allah Ta'ala beri rezeki ni tak rubah materi, tak rubah se. Beri kanca sesoleh, kanca bagus, rezeki ni kah? Sejarang bagi tineng Gusti Allah kecuali orang-orang yang sekersaki tineng Gusti Allah. Bahkan ngaji nih kah? Mon benih orang saya beri rezeki ilmu pak, tak bisa. Kecuali orang-orang yang saya sokan itu tineng Gusti Allah. Daripada beri. Mon sampean ngokor dunya mon banyak berarti orang yang kecinta pangeran. Dari orang-orang kafir lebih soki kok. Bahkan mereka menguasai ekonomi. Mereka menguasai napa perekonomian ini kan di orang-orang kafir kapi. Tetapi tak beri tining Allah Subhanahu wa taala kelapangan dedeh jember ateh. Ini kepepareng dari Gusti Allah. Jadi Allah Ta'ala pasti mengganti sesuatu siapa keluar tining kula panjenengan. Tak bakalan enten Pak, ajare pastilah. Karena pun Al-Qur'an saya ada bu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa siapa keluar min syai'in dari sesuatu sesekonek nih kah? Fahuwa Gusti Allah yukhlifu. Pasti bakal ngenteh apa siapa keluar dari dunia kula panjenengan. Kare pertanyaan percaya banja. Akhrish ma fil jab ya'ti lakal ghab. Pak keluar pas neng kapeng dateng bareng setade. Pergemtok tako geger tako elang. Elang ki tak kerta elang. Apesa tak kerta apesa. Tadi mun saungku orang sa infak sa sedekah harus berterima kasih da orang sa sedekah. Napa orang yang sedekah ini kah? Orang yang sedekah kudu berterima kasih dah orang yang sebelum menerima sedekah na sampian. Kenapa? Karena ruah barokan orang dia sampian oleh ganjaran raja. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada orang minta infak, minta sedekah, bungan ini luar biasa. Semator sokor Sayyidina Ali, terima kasih sampian pun laaknya beh dunia kula ke swarga. Mun benih sampian kula tak mampu ngebetunya kula ke swarga, sampian saya ngebetunya kula ke swarga karena sampian minta ke kula. Nggih sampean kan ngancam, bah. Mata terima kasih. Awas minta pole kakek. Tambrin nabi kok. Nah, mesti orang saya beri nih ke berterima kasih dah orang saya beri. Mun orang saya beri ya wajar Pak berterima kasih. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang saya tak berterima kasih tak syukur ke Gusti dak ke manusia berarti tak terima kasih tak syukur dak ke Gusti Allah. Ya biar wajar anak berterima kasih ke orang tua ya. Mara orang yang saya beri berterima kasih dak saya beri pantas. Saya jarang ria saya beri berterima kasih dak saya beri tak bisa. Membenih orang-orang saya orang-orang hebat tongku. Nah jadi tak kerstek gente anfik ya bena Adam unfik alaik. Berinfak wahai anak Adam. Pasti infak ketineng Gusti Allah. Aro kotak infak. Kan ada kotak infak. Nggih. Kotak infak. Kotak amal. Aro kotak sesaung gunerwa. Masuk kapi kuburan kotak amal. Semeter masuk 2 meter. Masuk kapi dah dalam dia. Masuk kapi. Kota amal seneng masjid gasah keng contoh. Kota amal maksudnya kota infak nih kan. Ledai ya bersengico. Ya Allah. Salah letak infak metal kah. Wah ke bibita kotak kah. Kan lepantes mungkin cek benyan masjid rantai kotak aja. Ya Allah, macam saranongku salah letak beri. Pegeman. Nah, malaikat nomor 2 juga atuh ada ke Gusti Allah. Wa yaqulul akhar. Kemudian malaikat yang kedua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bakhil, orang yang secerikit. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan orang-orang yang
tidak mau berinfak, yakni orang yang tak gelem bersedekah, paringin apa? Talafan, kehancuran, pancoragi Gusti. Bosa dua malaikat nih kan. Walayadu billah, orang mulai nggak nikah. Dan kadang badan sehat, jon cerek jon sehat, tenang, sampai sini tak luang pola. Tapi perosak dalam rumah tangga perosak di Gusti Allah. Mungkin walayadu billah anak pecandu narkoba. Apa nikmat atunya mana nikah? Oke kayak saken pak. Ya ada kaya situnya nah. Montor buah ciri-cicir. Cuma penumpang kontrol tok. Marah. Melek kamu ya? Tandi sehat soki kayak saken. Tak nyaman pelena. Orang yang saya sedekah, ampun, lebih ada jaminan dari Gusti Allah. Orang yang saya sakit, sedekah dawu mardakum bis sadaqah, tambahin keluarga saya sakit kalaban sedekah. Orang yang lambat ni kah? Sakit sedekah, sakit sedekah. Kita ke rumah sakit, ampun lek paling sehat bi Gusti Allah. Entar ke kiai, nyebut tobung, beda salah betul tobung. Beri ngenom bi burung, entar ke rumah sakit sehat. Setiap mula tak nemu tambah, dokter tak sanggup, bengel tak sanggup, kemalang tak sanggup, mulai ngocak ke kiai boleh. Beri temati netok kiai marah, tak kena ngebelet. Nika perbedaan ring loman biring medit nika. Kenik pun, temu tok sepetok orang nika. Imam Syafi'i ada bu, ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da deernah orang se loman neka dadi tambah deernah orang se cerek dadi penyakit. Cek ngakanan kakana ring cerek cek leberu iki tuap tak rematik orang pedis bir remason wes tak seset tok benede rem jeles bendel dia. Jangan akan cerai kau. Cok buah mulai molotan wah. Sampai bulan aparak recep pergi bedo. Cok buah apa tu lagi ru sarah. Pakai pakan akin kau rek. Marah. Cek akan cerai ni. Daging mulai kurban sampai kurban boleh kibad. Masya Allah. Lihat pak cananan nyaman cong mau lihat cong. Candring coba cokot alot wah. Soro kek seliak jadi ya. Ini keperbedaan orang yang saya medit, orang yang seloman pun saya medit. Jadi seloman kela oleh apa? Dua langsung dari malaikat. Siatu aki napa nyamana khalafan paringi gente. Adapun cara ngenten Allah Subhanahu wa taala tak kelaben cara materi, tak kelaben cara ketengalna tambah lancar, tetapi Allah taala paring cara lain untuk membalas atau ngentee da orang sali infak atau bersedekah. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Berinfaklah kalian, wa anfiqu, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian semua, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian datang kepada kamu sekalian. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah akhiraki ajal dan kaulah.
Apa parlona? Fasaddaqa, kula sedekah, kula infakah. Tak bisa berjumpa. Jela mate. Makanya orang berinfak atau bersedekah bekto odien aneke lebih afdol daripada sedekah samarena mate. Sebab mun orang sedekah bekto odin beda hajat, beda putuh, beda syahwat, beda rasa eman. Ya tak mandi man orang ya eman. Rata-rata pun eman. Tetapi perangnya rasa eman nih kah? Rasa cereen. Ya karena manusia baca senengnya beri. Rata-rata senengnya beri. Jarang orang yang seneng meri nih kah jarang. Allah Ta'ala sih ada wa anfiqu, perintah dari Gusti Allah. Mimma razaqnakum, dari apa saya beri rezeki dari sengko. Rezeki dari Gusti Allah. Ting sedekah kaki bener kan kui Gusti Allah, Pak. Kan kui kulit sambian. Sedekah nikah, infak nikah. Makan mun ke masjid ngiber, mun Jumat je. Are seto saya kaping. Mulai tak kok cepet-cepan letak kok tak rokok. Ngaping PC, anak nih sangwe ya Jong, ke masjid Jong. Tahatus bini mana anak aku lu banyak sing WC mon Jumatan nih kak. Si 2000, mon mama po ngalak gandolo king teke bagapi te sabak ning ngumplung kapi ke boleh lajengan. Ala kulli hal belajar yang nikah, beda orang tandi ya bagina. Bayi Jasim senikah Pak keputaran Pak. Da Gus Ahmad Abdul Qadir nih kak, Gus Ahmad nih kak. Hai mak, kayak no mak. Bagi beda tukang beca, tedu beri 5.000. Beda sombongan, bon mio sedari dalam dia ngebe beseng ngebe obong. Bodo napa? Beda sombongan yang ngembo manabi Ki Abu Amar tambah rejo, tambah luar biasa. Beliau dijulukan Al-Amir bis Sadaqah, orang yang selalu memerintahkan kelaban sedekah. Soal bodoh partelon, bodoh tukang becak, tukang ojek, taburi pese. Bodoh orang ngapolong taburi pese. Ya seneng orang. Bodoh motor yairo langsung abing jerobing. Engkis cinta kapi orangnya. Dah jajal mon bener yang beci ke sampian. Cek balas beci, le beri benar. La kere menase, pecel, laku rawon. Laku boleh lodeh. Ku tak lambu sebiji ku sama ku ada lah paling lampak satunya je. Lah perjaja namanya. Bereng beci kia tak tahu lagi. Le cecel beri. Le sangwe benar anan 10.000. Beli je cong deh. Langsung beli. Masih ketamu yang mau ketamu yang reng lampak ni seneng saya tamu ya Pak. Soalnya bengi sumbut nah. Masih ngantuk re temon. Aduh mula. Ada kakak. Candeng min ada kakak. Tepak ring cegek. Pah tamu ring cegek. Sik tamu cegek kia. Baca ring telasan ya Allah. Hat sehat matamu mulai deng dengan jaring bae campuri 1.000 cap mobil roh. Sari manis. Tak derpo seno reng. Kan letek keneng kakan ring cerek kipolan senik kini. Kula mereka tamu yan orang dari pasar Bandung Banger. Ada sak kebaya kopi hur duhur, ada orang reng bine bedai matuah. Ada Rebu. Duh, remah dak sak kebaya nyare teh gelas kese tak mangki. Ngebay kopi gula panas guys. Malah kidu sendok setengah kopina. Empat kental bagi toreno kabit ngenom makicer anapa cemo tak dinto punten kopi nih kabine cemo anap baik kulopai tapi beri gula ya Allah. Langsung kula gedepor ngalak boleh tore ngalak tibi pon ngalak tibi tore montu tibi pon tore nih kak kula takok kebenyan tahun nih kula kebe tibi nih kecan kula ku kan soro deh ngaku king ngaku king jerek deki canggu ngalak tibi lah gulen tapi kula ro ngalak tibi memang kan mau bertamu cek mataber kopi napa teh gua sih mau meru.
Kulo mon malam ya bedesak ke ya telasane mon malam bedesak ke ya ngeno. Mon aben ya desak ke ya beri aing pote ji ya lah. Langkep le kencing manis kapi tamu aja. Masya Allah yang desak ke ya Pak. Jadi beri senyeng renyeng embian ya tak ngeno. Anu rematik nyeng renyeng ilang pote aja lebih nyaman. Langkep impus dia. Sinikah jadi orang lembek Masya Allah cintai masyarakat tah orang keluarga orang kiri sering seneng kapi mangkan orang se lomane ka as-sakhi qaribun minallah qaribun minan nas ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Wong sing loman iku cedhek nang rahmati Gusti Allah, cedhek nang swarganing Gusti Allah, cedhek nang menungso adoh teko neraka niku wong sing loman. Wal bakhil adapun orang sing medit ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Adapun wong sing medit atuh saking rahmati Gusti Allah, atuh saking swarga, atuh saking menungso cedhek nang kene neraka. Mumpun semak-semak do orang medit ya. Cak para. Mun tanya ki aroko, tak rokok. Pataberi engko aroko engko. Mun pataberi aroko, tanya ki tak rokok. Detek kancan mun keluar ki ya. Tuh cici cerin sar. Mun orang loman cintai ongku bi orang bine na lempo. Lepakan itu koceng lempo moreng jere bi koceng koros bine no koros koceng kiri sara karena orang seloman ni kan Masya Allah karena pun lah oleh dua mantep ongku yakin ongku beda orang makin ni keseloman saran ni ke beda orang apa orang seistimewa pun pengajian nggak neka kayak ngajinya seminggu sekalian saya ngaji ini beri pese tadi mau bahkan apa dulu mau apa ring neka ampun lah tak keneng okor Habib Alwi bin Segaf Kebonagu terkenal loman neka mun telasan neka keliling ke tetangga Pak takut bersitandi sarong takut berstak kelambian anyar, takut berstak salinan. Ya entar ke tetangga nih kan. Serang Habib Alwi Bonagung nih kan. Nasilin dalam Pasuruan kota, keng pesaran berneng Bonagung. Situng waktu keluar dari dalam menuju sholat Id masjid Jami Al Anwar kota Pasuruan. Beda orang miskin datang, ya Habib, saya belum dapat ya Habib sarung. Oh ya belum dapat. Sarung tak ada lah Pak. Sarong sobong bonan. Karena saya yang kuidok dia. Sarong anyar maksudnya. Karena orang ngatelasan nih pacet dianjurkan untuk kelambian anyar, sarongan anyar. Untuk menunjukkan kegembiraan, kesenangan nikah. Karena pun seneng. Mare berjuang ponan sebulan itu tanpa aki. Sorong ngoboi kakanan saya nyaman, kelambine saya anyar pacet. Soro perintah lain bi Jumat nih kesunan bener saya anyar, sepaling putih. Ayo Habib Alwi, tuh ada boleh sarong. Oh ya, ayo. Asalenan Habib Alwi. Sekona yang kui tibi sanyar bagi de orang se tandi nih. Beli no pangeran. Man kan sama ki cerita kita beli. Lah berjajar ada beli cerita coba. Bodoh orang tak percaya de Syabdul Qadir cek beli. Soki Syabdul Qadir nih. Di mah bodoh beli soki beli terkenal bi kumuh terkenal bi reng tandi terkenal bi reng tandi bungko Masya Abdul Qadir beli apa akhirnya orang sandi prasangka suudzon dek beli nih kah makan orang sandi husnudzon dek beli percaya dek beda beli berarti beda kebelian kene dalam aten orang jadi kemungkinan ima beenti bisa titi beli atau cintain ben beli karena dalam aten beda husnudzon dek beli ingkar dek kebeli nasi Abdul Qadir Jilani. Sebeli apa ya? Pas akhirnya beri sakit bi Gusti Allah. Beri sakit tineng Gusti Allah
entar ke tabib, entar dek reng penter, entar dek se ahli ngobati, tak sekoleh. Ada beda orang sak pareng cara. Sampian ni ke tak bisa sehat, tak bisa elang penyakit kecuali atampe. Tambahan apa? Atampe ngakan daging ngejeren se larang. Nah, penyaman jeren se paling larang nih. Mon sapi Brahma, mon jeren apa nyaman? Hah? Ada sandi jeren apa? Sapi Brahma paling larang. Neko jeren se paling larang. Se napa tegur aja mapan gak sah. Engki nyari tak nemu. Sandi Abdul Qadir. Ben jarang langka ngak nikah, jeren se ngak nikah. Se sefaten se sebut bareng orang se ahli apareng tanpa kelep. Akhir mau tidak mau harus ngedep dari Syekh Abdul Qadir ya, karena kok terus sehat tah. Ngedep ke Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, aceretah kaulen di penyakit. Kaulen tarman kaman pun lamare atampeh las tare. Pas beda orang apareng kabar pareng oning kedan kaule pakon ada atena jeren. Sobung sandi jeren kecuali sampian sandi jeren. Kaule reng sogi Syekh Abdul Qadir mampu ngobengi jeren sampian. Nyon senapa sampeyan beli. Kamu saya cocok pele. Kasah kalah. Kiba mulai. Senapa? Tak usah. Gawo boh. Joron paling ngelarang kimon cara makan mungkin ki Inovari. Bon apa cek tompan sepaling mapan bene ceri mengkaro ceri. Riboner saya bekir. Keba kalah. Punten gula majer abak tak kula ubang cokop kelar tahu sah keba kalah. Beli mereka kan ki pancet tak sehat. Akhirnya tar boleh ada orang yang saya barengnya tanpa gula. Gula ki pancet sakit keres tak saya bawa senika sampian tak bisa sehat kecuali ada sepolo atena jeren sepersis nggak nikah kurang sangat ki. Mator boleh Syekh Abdul Qadir. Andi sepolo Syekh Abdul Qadir kurang lebih. Apa debun beliau? Kalah kapi jadi sepolo jadi. Apa wajan orang jadi? Beliong Syekh Abdul Qadir. Pola ne beri sepolo aja. Jeren. Kimulai keneng beri adalah beli. Aba hol Solo ni tak sakapin orang Solo ni keseneng kah hol ni kah? Macam-macam orang bodoh saya tanda hol, bodoh saya ngaranen Habib Anis ni ke syirik macam-macam karena medaki hol. Elabrak Habib Anis Solo ni kah? Apa ente ini? Bikin acara-acara kesyirikan ini dan itu pun yang kebid'ah, yang keberuah. Habib Anis santai, orang ahli senyum. Ya sudah, biar gini aja. Sampean buka warung pecel atau rawon, nanti biar tamu-tamu makan marung di tempat sampean. Preman, tahun boleh merungungku. Singaranin syirik bid'ah jadi ada Habib Anis ini kah? Segigir pon muka gulaku tak ada ngoboy boleh siang tak ada ngoboy boleh banyak yang meru regana 2 kali lipat badan banyak ngelabrak boleh ke Habib Anis. Habib lah ya apa gimana kalau bikin hall jangan setahun sekali Beb. Mbok yo setahun 3 kali kok ya bulan rame aja baru nggak. Ala kulli hal orang mau lampak sekitar ni kesenang kapi. Orang mau jerek, ya letak oleh dari tu malaikat pancorongku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala kala kereng jerek, masih reng bini mau nalaki na jerek. Mosok seneng gontong keng jerek, perhitungan sarah. Tak pate genteng, semua benda bekal benda sekunder tin. Kon laloman merito tak meri atah meri bebe nyaman. Iya, cek laloman banje. Anu kak boleh jelak ngalak TV le. Cek beli susun. Kalak kakek. Gawat. Masih ada potongan nah. Guantong perhitungan sara. Are lemai punya enyek sehari coko di lemai punya enyek ro sehari. Siaring genteng tak kekenyang. Soalnya coba cerai bu. Kalapan nah. Ya si genteng cerai be elang genteng aku. Boleh coba
padek cerek aduh wis racun bae gitu tak lak selai masyaallah nika perbedaannya antara orang sewa ki lanceng nika terang nika para sak jam lah dan polan pembukaan tak kok mulai sih lah tak kok ambu boleh kok andi santri dunia lain aja beda sama beda cimpeng sakecim ada lah beda tak ada beda andi santri bangsa kecim mereka aja beda tak ada langkah andi santri jerengkong je lah sahabat baiklah beda tak ada andi santri jerengkong kiai ini kayak gendruwo berarti itu pada ampo beda ampo tak ada tak kok kabitan ke lu tak kok jerah deh ya pon ki nerangakina bakhil boleh nek laku tikel semonget nenget nggih male dadi tampe nggih tampere kan peti Pak tampene ka peti tapi sehat suntik ini ka sakit tapi sehat pecet nih ka sakit nyelo kapi cuma mun tepak ada senyelo Pak ro beli boleh tukang pecet to sen aja sen nyaman aja sen masih padahal tepak ada saya apa seroga tapi ro beli boleh lah ngacing ki sini kan je makmun semonan je tak mun semonan sapa orang nang kok mak je engko mak keng je keng bulan kaki ngak kecim bolan la ilaha illallah termoga tete ilmu manfaat ya termoga apa ya buka ngaji nek kae bareng kayak buka rahmat Allah Subhanahu wa taala buka labang tobat buka labang rahmat ya langaki sifat dengki sifat hasud sifat sum'ah sifat sombong sifat cerek ya sen kelaban sifat-sifat loman tawadhu ante bagus ka orang amin Allahumma amin wa anhu aidan wallahu a'lam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب لنا في ديننا أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلا أتقيا علماء نهضى في الخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن
في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين. فهذه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهاتهم وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عزم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قدر القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام زين الدين المالباري والإمام القسطلاني والإمام البخاري وأصول مفرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قطب شرط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ثم إلى روح الفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد عمر مهضر وإخوانه ثم نقود بالواضي الحبيب عبد القادر محمد جدة الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح قود بالغاثة الحبيب أبو بكر قرسي وحبيب شابوتو بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب علي كبيتان وحبيب محمد الله الحداد والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن سحمة تنقو والحبيب سن هادي الحامد ثم الحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار وأصل وفري ثم إلى روح كاهي جاسم نور سالم وزوجتي وجي هاشم رافي وزوجتي وأصوله فيما وفرهما ثم الكيمهجي معروف عارف كاهي عبد الله موسى بن هاشم وزوجتي وأصول وفرهم ثم يوصى بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلا وعلما نافعا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانه وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى ما نسلفنا الصالحون مثل هذه الجلسة هويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.